Sadnja paprika donosi posebno zadovoljstvo jer ove biljke uz malo pažnje mogu dati obilje sočnih i aromatičnih plodova. Paprike vole toplo vrijeme, rahlo i hranjivo tlo te redovitu njegu. Ako im pružite kvalitetnu prirodnu prihranu, uzvratit će vam snažnim rastom i bogatim urodom. U pola litre vode dodajte 1 žlicu jogurta. Jogurt sadrži korisne bakterije koje poboljšavaju mikrofloru tla i pomažu biljkama da lakše usvajaju hranjive tvari. Osim toga, bogat je kalcijum koji jača strukturu biljke i doprinosi razvoju čvrstih i zdravih plodova. Redovita upotreba može pomoći i u prevenciji određenih bolesti jer stvara povoljnije uvjete za rast paprike. Zatim dodajte 1 žlicu sode bikarbone. Soda bikarbona djeluje kao prirodni repelent i pomaže u sprječavanju pepelnice i plamenjače, ali i odbija mnoge štetočine. Također pomaže u održavanju ravnoteže pH vrijednosti tla, što je važno za optimalan rast i razvoj paprike. Na taj način biljke ostaju zdrave i otpornije na vanjske utjecaje. Kao treći sastojak dodajte 1 žlicu suhog kvasca. Suhi kvasac je odličan prirodni stimulator rasta jer potiče razvoj korisnih mikroorganizama u tlu. Ovi mikroorganizmi pomažu u razgradnji hranjivih tvari i čine ih dostupnijim biljkama. Kvasac je bogat vitaminima B skupine koje dodatno jačaju korijen i potiču snažan i zdrav razvoj paprike. Sve dobro pomiješajte i ostavite da stoji par sati kako bi se sastojci aktivirali i povezali. Nakon toga smjesu procijedite i razredite sa još 2 litre vode. Zalijeva se svakih 15 dana po 300 ml po biljci. Ako vam je ovaj savjet bio koristan, podijelite ovaj video s prijateljima kako bi ga vidjelo što više ljudi. Slobodno se i pretplatite na naš kanal. Hvala vam na gledanju i pozdrav!